ne Noni Pemanukan Loko Uai, rombongan keluarga ne Dio Batu Sarung, rombongan keluarga Bapak Odi Batu ne Denis Malaleo Gandang Batu, rombongan keluarga almarhum ne Eri Limbong, rombongan keluarga Bapak Semo Malaleo Gandang Batu. Oke, kita lanjut lagi di Sanggala TV. Selamat pagi menjelang siang. Rombongan keluarga Bapak Angel Karombi Mebali, Batu Sarung Pemanukan. rombongan keluarga Nenek Andri Garasik Pemanukan, rombongan staf kelurahan Mebali Yomai Mebali, rombongan Bapak Nalola Tongkonan Lombok Jiwan Gandang Batu. Dari anak satu rombongan serta tamat tongkon. Nah, kalau dilewati di samping pintu. Itu Dan sopir saya, itu semua untuk pakai-pakai itu ni sama. Betul sekali kan. Ose. Nanti sama ponakan. Wih, hindi di apa juga orang itu di benek tu. Hindi ako tadi mo. Tidak ada betul ini. Kota. Bebe. Bisa siya. Itu sih. Nalay bang siya pero to di Indonesia. Oke, rombongan sudah masuk guys. Wah, kayaknya kita ini. Mane tibuk kak masiam, mane langan suruna badan, anna tunduan pun nakarampa ka tunduan ka palinammo nama isem bolelena, temai pak pailean. Inang senga, inang lain, ketokalan bolelena, tiba seno karagan. Limbanisan dari Tona Tasik ini turupanna Angga kumba kaluyakna Lembang turunanna beti langi ibati na selengsi renden selasari tato lamban kemesai lesulena kem
mentiro tuara anak manggi raka kupokada laku tule ranni Kemai Toroka Luming Kanisa Mengkailingi dulu bermakban tala-tala Ia piang na kede piso laton na ia piang na lau piso lalembang na Sipa dolo na sipa undi na sipo tengah-tengah na Makamban ulang rara makamban yung may bakban alembang mana paate may perendem bulan na bukutang si piaderan yung may pentutuan na koni makamban usam boy tarampak kalua mana pa unne sungi inde tandung kalonara seno tarampak kalua Bembang sirarian luba batorang nana isom boleh lena temai pa apailia sangka angganna temai pa apekutanan penan danisa Bemogai inate Indo Teda uma adani Tuni pamamma mo Daw saringan di kara Daw paladura tiang kilo Matindami lembang surah mamma nilo di bulan Daw angin ang rarakna Daw sendong bulan na Langan ni di rempo gayang Reke disarasakan daure Di mata-mata ilola Kumu ada na tilin da na lumi da na tikan dai-dai Meroroti kutang kena ramban pasigi huwa kaana Na pelele mira rarukunna na isam misang peta onianna Ompo kada di kakederan kumambong misang tiang karan Hono baru datu lempan lantang atau la'bi Keri saile sulei Keri tiro tuarai Mararang sama dia ketanda keboreng sang sese batara Nasa russo ulelatunna na punna biapinna Bisa ile puruninin Gitirokum kini Sebentar ya. Inde garung datu Sebentar kita spill. Inde lantang tau lakbi Kai sungan tomatakto Pailo surakna Pasuruan garaganna Di dero rintini na di bulit sisarianna Dia tema Allah tema dia mate kulla dirante ulangan Benai urrenduna mulia adakna Pemboga binai Kunte de malangan sangkana inde makli puhi tarik Adakna rambu serok sangkana Tema bilang te diramme Tema itu masan dan moto
Hidua tali lumuruk pada bawaran nampak talian mulia teran tian tuh dia mate. Bawaran nampak di darandang palihan. Marasa lupa matamak rabudan lang radan matamak kabulan na umpe pada kakek heran bumang sang piangkaran. Na tuwa ni bating na panguabanan Mariona pare ulawang bokok na siman rarating ngayon na angga kanan kairinna. Lewangan piling kasini palembesa na tiyakampi. Naway lekatabe mesi mama apalutama. Ang gebiring na naola. Nawala tuman ng bating. Tumete maario-rio. Unang karambas sinene. Tamay sangka ato matura. Manda nali siulang na nakalong kong operenden na. Nakaalaka niya pinna. Laro to merulayan na. Roko nila sermo tindan dia masulen kararata nagainankan dia galang dia matimbang tingayon. Katarima midio mataru nasi sampo mataran depala midio raka sitarean. Talangan si kamatua indo boreke si pabano karurungan. Namanda untuk rengek na temai ada na nenek tanamintin pondong saririnna sangka na tebi kota bunga kebendan ni sangling besusinna ketunang nang itendek siliona susi teang leto temo lantai kulla adiran kenulang na tua kalanna anala bidadian bisa ranna temai bingsu ditibussanan maga saga satungan penteng kaki mabanda pasoyangki maga sama bumbung batingi mabanda nasarumbon rio-rio apa lagu liu meruntung maliki tanete paran doang kita na jumpa tendi seleng hilangan si tiro lindo mata besiman tapi rupa ang kilangan si lima reke si degen lego-lego ang kilangan si popetawang amni muira kana mandak temai bayu horongki bintin bayu bilang sampai bating kurang tondo pengontonan Mario upak tendeng bisa sampai kita lulangan kulelean taparaya kulo tendeng kita lelua langan nalulangan tua atas sembe bulan sembe parayata rengko otobing solanasan anta masa kemairi marudindin tikula pagi bosku. Di mana ini di Toraja. Kita perlihatkan tenukra oh nanti pika tabi kita laku kita masuk na asam pondok nomor berapa Kak Henny? Nanti kita gas. Iya, harga gas.
siang. Sorry guys, host lagi terbang drone tadi, jadi tidak ada yang kontrol. Tadi kita spill badong dulu. Yang bening-bening, woi sabar, belum datang di bening-beningnya. Empat lima hari sudah kali. Non-stop malah nonton. Kita cari yang bening-bening. Oke guys, yang bening-bening. Itu bening main itu. Iya. Yang bening-bening. Full. Sigaron Bangos sang kiri. Oh iya. Di mana ini? Di Batu Sarung. Yang bening-bening ini. Kita ke lantang-lantang lagi. Makan pepa. Halo. Halo. Tabar ka penonton setia na sa ngala TV lalu tena. Oh, penonton setia ka. Oke, baik. Sangala TV guys. Sa ngala TV.
Ada budget guys, budget. Nanti waktu na natin mula na sinulakan na. Silakan. Laki pamatuin ko. Nakagmanang ka, nakipamanok, karulungan ka, marintinan ka. Lakang kena. Ada yang bening-bening di sini guys. Ternyata cari bening-bening itu sudah yang bening-bening. Ya, terima kasih Tante. Ini masang ngeliat TV. Ya, siap, terima kasih Tante nanti. Iya, atau kuenya. Coba bajek, enak bajeknya. Bajak silanan. Iya. Nih. Ya, bajak silanan. Boleh kita ambil bajak silanan satu. Oh iya. Satu saja Tante. Oh ini, silakan. Oke, terima kasih. Oke. Pajak selalu sarung. Rampon tua. Udah. Lalu tama kilantang 40 garua saya laku 50 tanu. Udah Columbus ko daw guys. Sana si terusan sang tiang karena keluarga almarhum Bapak Semu. Bajak silanan. Keluarga almarhum Bapak Semu malaleo gandang batu. Rampon yang batu laku ambek kebalu. Lalu tama kilantang nomor garua saya laku 10 misa. 50 kasera saya laku 40. Rombongan keluarga almarhum Nenek Eri. Rombongan keluarga almarhum Nenek Eri Lome Limbon. Rampon itu nama itu ton empatu laku ambek kebalu. Lompat aru kita tong konanta lalanta nomor karua saya laku 10 misa 30 kasera saya laku 40. Saya seterusan sang tiang kerana keluarga Bapak Odi. Batu Nek Denis. Malaleo gandang batu. Rampon empatu laku ambek kebalu. Lalu tama kilatan nomor karua saya laku 10 misa. Sitarro 30 kasera saya laku 40. Rombongan keluarga Nek Dio. Sa Nek Dio batu sarong. Rampon empatu laku ambek kebalu. Lalu tama kilatan nomor karua saya laku 10 misa 30 kasera saya laku 40. Rombongan keluarga Nek Loni. Rombongan keluarga Nek Loni. Pemanukan loko wai. Rampon empatu laku ambek kebalu. Lompat taruh kita tongkonan talanta nomor karua saya laku 10 misa. 30 kasera saya laku 40. Rombongan keluarga Nenek Angel. Rombongan keluarga Nenek Angel. Yomai rantai kalimbuan. Mebali. Rampon tanda kasih kira ramakambang teringgulan ibu kutang si tiaderan. Rampo metua. Lompat taruh kita tongkonan ta. BPAT. Kalau tonggonan kamaritinan keluarga Nenek Seli. Yomai malaleo gandang batu.
rampo tongkon nempatu lagu babalu lompataro di katongkon anta lalantang nomor karua saya lagu sama pulau misa talang pulong kasera saya lagu patang pulau rombongan na keluarga Yurni Somalinggi yang may tongkonan kami awak Tiromanda rampo nempatu lagu Walter Batara lalu tama kilantang nomor 5 rombongan na keluarga Ibu Yuliana rombongan na keluarga Ibu Yuliana tongkonan kami awak Tiromanda nempatu lagu Walter Batara lalu tama kilantang nomor 5 rombongan na keluarga almarhum Bapak Lino Long may tabang rampo nempatu lagu Ambek Tabalu lalu tama kilantang nomor karua sa sang provinsa rombongan na Nenek Pano sangata nempatu lagu Mama Nakina Mama Pano sangata nempatu lagu Mama Nenek Pano sangata nempatu lagu Mama Nakina Mama Pano sangata nempatu lagu Mama Nakina Papa Weldi sangata nempatu lagu Mama Nakina Papa Dea sangata nempatu lagu Bapak Nakina keluarga Epan Sisora Dewi sangata nempatu lagu Bapak Nakina Domi Yomai Magasar nempatu lagu Bapak Nakina Latuk tongkila lantang na Bapak Nakina si Taruna Ketongkonan keperintinan na keluarga Bapak Esra Keatengan keluarga Bapak Esra Keatengan mempatu mali lagu Bapak Bintang lompataro di ketongkonan tetang lantang nomor 30 mesa salah 30 gitu ketongkonan keperintinan na keluarga RNC Kandang Patu mempatu mali lagu Tobalu lompataro di ketongkonan tetang lantang nomor karwa salah 90 mesa nalantang 30 kasira sarko 40 Ketongkonan keperintinan na keluarga Inesa Paturu mempati mali lagu Nene Eliel lau pataru di ketongkonan tamalantang nomor apa salah 5 ketongkonan keperintinan na keluarga Joni Morello Silanan mempati mali lagu Mama Tasya la pataru di ketongkonan tamalantang nomor 52 salah 95 nalantang nomor 22 salah 26 Halo Ma. Ini langsung Ma. Boleh, silakan. Kita tekan di sini. Ini live Sangalat TV. Nanti saya minta nomormu ya. Terima kasih. Halo Ma. Masih sehat. Ketongkonan keperintinan na keluarga Jojo Lipong keluarga dari Jojo Lipong mempadu mali lagu ini yang pataru di ketongkonan pertama lantang nomor apa salah 5 na ketongkonan keperintinan na keluarga staf kelurahan di Bali mempadu mali lagu Bapak Bintang ke PIP Sidaruna ketongkonan keperintinan na Pongria Tampa Putih mempatu mali lagu Mama Anugrah Nadal kilang tengah nomor 20 karuna salah 40 na 40 mesa salah 40 pitu si baru na ketongkonan keperintinan na keluarga Nenek Sia lau may librong mempatu lagu Ambek Tabalu lau pataru di ketongkonan pertama lantang nomor 20 na 20 talus salah 20 na para masyarakat naratiran na dibulog di kalatebu akan tongkali di lagi apa kikuay bicarakan tema pada yang persepuan pura-pura kapag nagilandi nalabutan di kaleta manapatang kita dapat nalabutan ng pagkabang talagi kuwa sa mga sitang mabating ipayamang si Sumpak Mario masakit o masakit tapang tandi kawasay lante ang lalari patulang kote kulagi Oh, bisa kemudian PIP. Oh, yo nomor an minang 2 tuh. 48 sampai 53. 48 sampai 53. Oke, spill apa mau di-spillin? Mantap Sangalat TV ya, terima kasih.
Kita spill VIP. Aduh. Sorry guys. Aduh. Ternyata gimbal lobet guys. Sabar dulu, kita perlu gimbal dulu. Type C ya, Type C. Marasante salurara salubuku ungko ka kala dalam mete karampuan tongkon yatu harabuku la sadia la tameng kara patamate atu totemo yamatu sang siturusan sang tiang karana keluarga almarhum ni era pasawan keluarga almarhum ni Eka umay pasawan rombongan na keluarga Mama Otto Tokbone Buntu Tabang rombongan na keluarga Ape Pariakan untuk mengasih rombongan keluarga Bapak Gentry pemigedengan rombongan keluarga Pendeta Noriana Loden waktu mama napuput yung 5 kali rombongan keluarga Bapak Benny waktu kakek Irma Makale rombongan keluarga Nek Rizky Temanukan rombongan keluarga Nek Rosi Batu Sarong rombongan keluarga Nenek Wika Tok Tua Limbong rombongan keluarga almarhum Nek Kanto Tondok Kambola 45 di mana rombongan keluarga Om Lita Sisola Bapana Nixon Kaluan Silanan rombongan keluarga siapa Pak Kiel 45 di mana? Oh di bawah le. rombongan Sudah tadi. Pemilih Sudah dari bawah tadi. rombongan keluarga Bapak Nona Karangan rombongan almarhum Mama Robi Batu Nenek Pika Lok Mailimbong rombongan keluarga Mama Aben Batu Nenek Pika Lengke Lai Buntu Limbong rombongan keluarga Bapak Erit rombongan keluarga Bapak Fritz Domi Gentengan tadi anak sang tu rombongan datuk tentang mati itu tadi. Halo Indo. Halo. Hai. Adakah? Mina penerintah dah kak Mina. Pas spill dulu VIP. Halo. Bantang nomor 4 dan 5. Saya sudah daftar. Sudah dari bawah tadi bos, nanti lagi kita spill. Wih, ada keluarga sudah datang. Selamat pagi, lambat ini lambat. Terlambat lagi, pokoknya terlambat. Lambat. Oi. Oh, ini dia. Cuma terlambat ini. Wah, ini ya. Kalau ada tamu di dalam warung, oh siap. Nanti bosku belum ada, belum datang kayaknya. Nanti kita spill kalau sudah ada. Malango Gidon. Oh. Talango. Ini banyak keluarga ini, keluarga dari Lasso. Halo, Ibu Dok. Dok, selamat pagi menjelang siang.
juga dari Lasso. Anaknya Opa Hein kemarin. Terima kasih. Oh, sama-sama bosku. Yang bosku dome sarangnya. Yo. Mantap. Maju. Lemah iyo alamin tamu ki Jakarta teh. Jakarta teh le. Masuk mata Maya. Sama ya Jakarta. Sama ya. Tuh ini penonton nih di Sangala TV. Halo. Urang bangun nate rara. Inang bodoh nate hingga. Makan pohon. Pohon raka. Tara. Nate lele sisiduanna lako ba'bana lembang. Nai sampai puak bakna lako tentu tuan limbu. Nate lele tarbo sio sokna. Ilang tete tukka bakna tembego ilang tetang dan karuanna inde makli puditari. Siku tanah anna kede sikuan anna lau jajamai na lau sambalin mai na doruan pasakena puang na tuan mata lalami rapra na popo banan domai tangan langi domai pintu tuan limbu rampo tangati todo lentige tutun tangati rumbu kanuku si turu temai topa tutungan biak si pangalola temai topa tetangan nan nangam mas sulo dibuka barung datu tigilang lantang tau lakbi Ari rinna bendan rara patungkon suke bula dari dandan ni gayang di sarasak ikan daure di matama tailon bahunna tedau indok dodona tedau mak dadi matin domi lembang surah dan maknilo tibulan lampan koliha Diranti apabila sangka dalam temaan wetotemo Sola dandang palihan dalam temaan ni puritan Nemo ngambilan tetang mana pembogo Tiba seno milante makli puritargi Kalian laku bakbana lembang kaisaan laku pintu 2.000 Siku tanah miki antalau sikuan amiki anta gede ribam batalo seribes surunanta todi orong bea rambo lembang amiki tamati kamarin tinang tungkong teli miki lantai
mente kamadandenan dia memiliki balaran nampak di tetuk apa dia memiliki rantean tujuh di dorong talu di daranda kepala dia lindo misanda lindo natas ini batu rupon nate maile to marana sola polo kaindikna maka panayate mayana kadidadian bingsu di tibusanan nuning karika tuman nomba tinggi menteng kana kabuk lolongan wai mata na sampo batangi tang mariona magasa penteng kana mabanda pasoyanna magasa hian nalahulung mabanda ian aku nila belang nalari patumbar itu adalah di ruang dia pari male na tampindok na nabobok mendadianna pakumbong kada si turut tumampa misara misa kungatna tumaliw mo bunto maliki tani tepa ranumangki pernah tiba rarabuku angka dose sinuangki sola tete kuah pagi sola deso karuangki lalu sampulang nangki minto temai tangkira pungki kirang mansi tiro hito si mantap berupa kirang kansi pakadana wakting rokok kansi parang darang semua menang milio batang di kaleta dia tonggang kebatangka untuk kaitong singinang kaburang pangan pemai raki untuk kaambe temai rambuan libu lain lempang tiga ini seruan sepaya dari bangkaruan sepawas setodoro payuna inde kamarintinan bebona inde kamarandenan yang garang lantai serun nabating lantai kalau lawan Mario kalangan si korang danang manda endek si potoning kaboro naria kada si turu bisa rami sabunganna manda dia lem di mama bintin di tulang benih tamama lilo tindo nah sinti rogo yang rara di tala tua dak nasi mantaman bela lomba di siok panaran napa makambar ni dari ambati napa masih rema napa eksen bela roto gunung dio batang di kaleta salamak si tamu ngau malik paiman si mantagaboro salamak si tulang bating paraya sirong Pak Mario masak keko himasak ke takkan tandika masei anta masak ke mairi marurindi solasi kita untuk udah berikut deh. Kadek kita to marasa ng pintiungan ni te ada na panda di bolong umpela lulun ni te sangka na kalambunan kulak bak tumaluti di sabuk kita to ramputongkon dan pagi parang pumali pemilik mobil DD 1466 Kijang rupanya menghalangi mohon diparkir dengan baik. Sekali lagi pemilik mobil atau supir DD 1466 Kijang mohon diparkir dengan baik. Bersemangat.
keliling dulu guys. Rolling dulu. Kanan nama saya Mas. Saya boleh boleh. Ini tiga. Siapa? Ini Tahu guys. Oke. Pas di kanan tadi ke sini. Yate rombongan kumintama lami pakanante male kumbagi kami rombongan kirim ini palele jadi itu kumabagi kami rombongan na si pakada tutu na patu sawaden puna kumale di beru di palele luwa kuntume sa pabelam na katang palambilang mo pero si pakada pero kumbaga ni rombongan kwento itu pamyemi panintoy Ikanda kaboro Masuk. Baru kursa juga masuk.
Tama siya dito sini yun. Tama siya. Bating. Oh, rampo. Kita tenaran de kaya rapat de sunat mata sampai tadi kusan pating nanti tuang ina maras sampai pada bang dikor long itu mai bulan apa dan te mai lumpa apa kawan apa saudara malik apa salon nakaboro te mai tu mak raputan lang lagu batang di kaleta apa sosimo te mai salon nabating te moya te mai kalok lalan na Mario permakamban lasi sondato lamban tamate kamarintinan betan na balik batang di kalena te mai ulang rarak narara makamban Perenden bulawan na bukutang sipiaderan. Ya mebandang siran na solapan dan ombalayan na kikwada tatiram bang kisa boda tali pang kipokada belan malagi paterur manala pasang narak na lalaki pangis mamandaya kipapak na tirangan na mula tema Allah. Galong kurang kamarintinan na keluarga orang otto boleh untuk tabang mempatu malila koto baru lang panarogi katungkunan tamalan tang nomor karwa salah sampul mesa talung kasira salah batang pulo katungkunan kamarintinan na keluarga ape variakan yo may podok mangasih mempatu malila ko papa bintang laung panarogi katungkunan tamalan tang nomor talung pulo mesa salah talung pulo pitu katungkunan kamarintinan na keluarga Bapak Jentri, ya dengan mempatu mali itu kalau kau papangan bintang mau kataru ikan tangkalan sama lantang nomor talung pulung mesa salah talung pulung itu. Samai. Kemerentinan keluarga, pendeta, Noria Naluden, batu mama anak buku, jumlah kali, mempatu lakukan mata-mata lo kataru ikan tangkalan sama lantang nomor talung karma salah 50 talung. Kemudian kemerentinan keluarga Bapak Bendi, para suka Irma, cuma main makan mempatu main lakukan itu baru pula tema kilang tang nomor karua salah 50 mesa, na 30 mesa salah 40. Kemudian kemerentinan keluarga Rizky, Bimanudan mempatu main lakukan Bapak Nugra, pula tema kilang tang nomor 50 karua salah 40 na 40 mesa salah 40 itu. Matunggunan kemerentinan keluarga Erosi, Bapak Saro, mempatu mali lakukan ketemate, petaruh di ketunggunan ketemalantang nomor 40 karwa salah 50 talu. Matunggunan kemerentinan keluarga Ewika, toko aku alimbo. Ewika, toko aku alimbo mempatu lakukan ketemate
Latama kilantang nomor 40 karwa sa 50 tayo. Batong kurang kamarintiran na keluarga almarhum na ikanto, Tondok Kambola. Tondok Kambola, almarhum na ikanto, Tondok Kambola, amin patulang kong anak katamati. Latama kilantang nomor 40 karwa sa 50 tayo. Batong kurang kamarintiran na keluarga Omnita dan Bapak Nixon, laluan silanang. Keluarga Omnita dan Bapak Nixon, laluan silanang amin patulang kong anak katamati. Latama kilantang nomor 40 karwa sa 50 tayo. Batong kurang kamarintiran na keluarga Bapak Kiai, Bapak Demalukan, menyimpan di lapangan ketamati. Latama kilantang nomor 40 karwa sa 50 tayo. Batong kurang kamarintiran na keluarga Pemilih Demalukan, kurang tali tusuk keluarga Pemilih ibu kota Sepeda dan Pemilih. Latama kilantang nomor 40 karwa sa 50 tayo. Kita ketemu kamarintiran na Bapak Anopa Arena, Bapak Anopa Arena, Bapak Anopa keluarga almarhum Al-Arudi atau Jumbo yang pertama keluarga Ibu Wakil Bupati Tanah Toraja yang menyatakan Mantap, terima kasih. Bantu tap-tap layar Kagala TV. Kita lanjut dulu di mana ini? Kayak pernah lihat ini PKK ini, PKK Limbang ini. Pernah lihat di Limbang. Guys. Ini.
banyak orang di atas guys, masih full. Siapa cadangan? Bisa berkami toilet. Terima kasih apa dong? Bayar tadi di Kita oleh patu atau kibukaran ina DD 1466 kijang warna silver, mohon diparkir dengan baik. Sekali lagi DD 1466 kijang silver, mohon diparkir dengan baik. Terima kasih. Tambahan rombongan Pongo Ardi, Lomai Langso, rombongan Nenek Ardi, Lamudat, rombongan Papa Aca, Timika Papua, rombongan Papa Aco, Malili, rombongan Papa Icing, Salubarani, rombongan Nenek Risa, Tari Lomai Parindo, rombongan keluarga almarhum Nenek Lise Kalambe, ya patatu rombongan lah menterak padungan. Oh, lengkap tidak kita tak apa pempatuan naik masih anu. Betul. Oh iya. Lengkap dikit kalau mati soal pempatuan. Salam. Oh, salam. Baik ngalam. Jadi bisa uang kemar di lagi. Banyak rombongan lagi. Wah, terupa pokoknya bosku. Balik ko nala. Sangar lah. Pam. Iyo. Iya. Oh iya. Tadi saya kau tahu untuk dipetambang bangmu. Ah, undi di dulu. Oh. Oke, banyak. Ini rombongan ke berapa? 4. Keluarga dari bayi-bayi ini, banyak dari bayi-bayi. Tiba seno dalam pagkalua. Bambang sinarian lubak batoran mang inde tandung kalongan. Nanay sembulena. Tama ito, tama tuga, to tama solo, to merrante, to menawa, yomay bana lembang. Dibawa juga sama payungnya. Bungo kay sena oi timba oi lain noi mat raka kupo kada laku tune tune. Inang rayut nate indo inang bodoh nate mat.
Allah Unne semua tema siang Helangna pale sunnah mote Allah tanda namo tema siang Pale sunnah Kenna Tedong tanda nakin nakanai Nanay sambolena Tiba seno karahanna Hemai tena tundang mamma batina teda indo Naruyang kaborok mariona teda oma dani Tiro ilangan tungka batak fai mata Jaringan sudah mulai Makin bermilik surah mamma milo pibulan Dak tingan dikara Dau parura diam kilo Belang nalami monika sumpu sukana Surah untuk pelelena Disukaran mikinan lelaranna Di kararuang di bokong kalam bahanna lante ma'al loro temo Iya mo metundang mamma teba tingina iya mo meruyang ato matindo inde tadi mariona spill pengon Metundang laku bakwana lembang meruyang laku pintu utuanna spill pengon guys. Oi. Rampo lembang andiki tamate kamarintinan tutun koli-koli miki lante kamarandenan Angganna temai tadi kasiri datu mata buhunna toli kawangna ampu lembang tondon Lagi sibuk. Pengon lagi sibuk. Reko masih orang liwat yang larat nampak dia masih suruhan dia terang tiang tuli Nasa badan mo indainan pentuanginan Naran demo inde karang tuan tongkol kakintinan malu Untuk taman langsung bang. Tubuka bakal wakna karampuan tongkol tikilang Ampang leleanna kaisunan tomataka Talendo Morocco masura nasang tahun nesung modio sangge mairi Antala kau orang tai sungi katoruan lante pasalian di pamalotong Nama rasan do kamu toma raputalang angga toma kapunan nao Umpo kada kakek deran kumombongsang tiang karan Nabuan ibatingin na pangatunan Mariona Tabi Hunawan moko na si Manrara Tingayona angga kanan kairina Lebangan pidik kasi di Palempesa nga pia kampi Naolay meka tabi Messi Mama Palutama Laus sorofin dan sigiran kapurampangan punnoy rangkit Lambenan gori-gori galang lolerang membuat asa kalimpan di kaliling Tanda tasigina Indi ada na kalambunan kulak tuning ibulan na indi sangkana kalambunan nabi Dirun mo ng mulay lante maallo tatemo di tete malangan Lante kulak diran diruang Tamesay lesulemo tamentiro tuarakmo Tatiro-tiro ilako tungka patak pai mata Dia memiliki masalah nasang langan sitiro lindo toma raput alang endegimiki angge mairi siman tapi rupa toma kapunan Inde sorangan seput di karamanik inde sappadi di tibulan Patimboan na temai kalau sipon noising na Bomo sitam murah na sola samba ko di lele sab
pakapanayate may kapu bambu rabu bubu. Maadoto ki sita dalam pangan unesung ki ma lea sita sake rambut saya. Tabe ituloy-tuloy lang pati otro. Isi tama tuh kata isi mo. Yang kristal. Dede ang 1366. Bukan sangat menghalangi ketularan. Tabe indeks yang foto Dede ang 1366 tiga kristal. Para kembali kopi. Jadi kan yang lain luar biasa kalau takut ada susi. Wah, ada lagi lah main iya. Mulai mo ano. Mudah betul.